From the capital, the station is now the ultimate power in the universe, baby. Overview Radio, bring you Overview podcast with your boy Joey Badubi Jr. as well as the overviewers. It's a universe, like I always tell you guys. Halam Pona Lebona, the overviewers. And behind the lens, there's always a ghost all the times. Oh no, Gina. I'm chilling with Kevin. Yeah, man, in the background. There's a flower seeding over there as well. Yeah, man, and she's looking right into the eyes of a man who's none other than Oska Bora Teachere. You bet. Yo, dog, please give me the controller, man. Yo, Kev, please check the controller like in some white bag over there. Yeah. Yes. Hey, dog, I tend to forget this thing. Yeah, man. Welcome to the show, Ntwanaga. That one. Yeah, hey, dude, like it's a Bluetooth controller. This. Dog, what from UB days? Dog. Dog. Before controller overview, no show in Botswana had like the horn. No show had this thing. Overview was the first. We listened, dog. Trendsetters. Welcome back, Papa. I sure, Mr. Man. Are you good, dog? Yeah. Are you good? Hey, dog, you looking nice, man. Thanks, you man. smell nice, dog. Shambhala ke tsone. Come on, get one. Yeah. So like earlier on, Nermo complimentary, you smell nice. So I know it's like Ramo Jaja or something. Dog, it's complimenting you, dog. I never know easy. Let me hear say it. It's what I was saying. Compliment. Otherwise, didn't have money. I am good, dog. Oh, shy, I don't want to see you shy. Come on. I'm good later. You're good, Tonak. You didn't sound, dog. Like it's been a while, Oleda. What have you missed? Who improve? Oh, lame. Kind of like every time when someone like they always complain. What? Oska Bora Teachere. How to go to ma? I can say you understand. Can say Nakira do Zigirang. Honson Sagahan Why is changing. Hojere Mozana. How was there local? I want to say business Jara. Oh. Kesalaki Bugali. Kera like when I hella like Osalo wanna give you. I don't know, like I get how easy I know how to I get a put some how so like last time Ubuku I think V last year. V for real. Go at the Bakwena first. Yeah. Even now on road. No. Kan nagara ba mobala hasin. Ntela tau. Ya ga itse. Ela tsama stinyo tswele tau ga. We tell gore stinyo tswele tau. Kana go motsagale tau. So yeah, like last time make a V and then even na go no Why do you think I book you in Ntwanaga? Can I do like every time all that? We no book the bookings all the times. Wa bona itirela like ba bata like video tsa bona wa bona. Ba bata ka ba batang ka teng. Ga ba bate ko re ga ba bate like net because motho mo ta ba sa mbukare kana Oska Bora Teachere thare ke bata 5,000
nna be ke mora ke re ke ta monela 2000 wa gana ke re ba batla mo e leng gore like how like e le wena o ba ra gore ke bata 5000 a ba gore re mme kana ke na le 1.5 a bo re tshakono e kete ke o sa ga dikhoti so nna ke re tse dilo tsone tse dintsinyana so like when I take it to 11 ke gore ke re ke bata yana ke bata yalo ha ke tshameke so like you're not open for negotiation ha ke tshameke yalo so re mo botswana mathata go negotiate ga teng like how mara re 5000 o bata gore a re ke na le 1000 ha ka re at least ke ta gonela 4.5 gore like they come at you ba go betse price motho ba re boa o advertise event time gape ba go kala ka skala sa skala sa mabudu no do like I'm glad that you're saying that because kana but around here they don't understand gore go advertise event it's a separate thing le go perform it's a separate thing go tsona le gompieno motho a bukile like Chemachema tame gore a post gore you pay her for that like you pay her to place that flyer so motho ta ba go duela 1000 a ba re advertise event gore 500 ke go advertise o duetse 500 for performance ba rontsha ga tshini ba go netse 500 madi a di black label tse 5 so like o feel gore like ba go beetse value before ba tla go go wena ke gore ga bo ha ngwe ke ska le sana mo go tenno like re tsa ka bo kana package gore like ba e tlhamaleditse like that ke gore ke mo ileng gore go gongwe ke mo ileng gore go a bo go se go buisantswe mata di promoter ke khanya gore ba buisanya go te yole wa yole ha mongata ka khotetse 2 o etsagale ke one mathata a teng ka nta ba itse gore ba kopana lo sele so like there are so many gigs that you turn down like ba ta ba re bokano yena o rano ke bara ke re 4 ke sela petrol a ke rata petrol ke a go ja eng boroko bokae ke apare eng gore ke te mo performance ya lona so like now they call you directly what happened to Cycad production I guess she was your manager. Production like never bua le nna then e be ke ta ngwe ke handela go ene gore a khona gore a bue le bona e ka re batana di problem but you should create whereby like ba letsa manager directly ba re like re batla go buka Oska Bora Teachere o itse mata ke khanya gore nna le nna ke tender ke gore gompieno ana lang ka re like Tracy o ka ta mpuela Tracy le no a gore mme batho ba ke ba bolele ha go bokae ha ka tensela ka boena re mme ta ke ba re ke re bokana take it or leave it o ta ba ta boela go nna gape like that gore go ne mathata cause na ke dingalo ke manager rane manager ka bona so itele dingalo gono mo imela gono mo ileng gore la gongwe a re sentse re kopane gore phushe sengwe nna ke ko hana kore hana power kana gona le like go management manager ke motho ile gore wa go laola o gore re gompieno na go le Friday ha gona ko ya nteng gore gona bojala o sentse re Oska gona ka gore ka gore ka moso phakela rena le interview ka so Oska go tagi nna re ba ile gore re tender ha ke gore ke re nya wa re manager a mme Oska ba ta go ntaolela gore ke no yang go ntselalo so go dingalonyana so like don't you think that thing pulls you back Botenda like botenda because not for me I've had conversation with some guys like people has this thing well some people like let me not make myself special like that some people have called me banala idea go spana lo eno wa bona and then like they would ask me gore ka ntena mana ntwana nyane ke ntwana ntsenyang cause rona kana ra mo tshaba ka gore le bega ile gore ke tender a re ka bereka lene or whatsoever so na ke ba ra ke no bua le ntwana o bereke lene cause at the end of the day ke ntwana how mara 1 2 3 4 5 6 7 o ka retsa wa bona but banna ba re no kana teaser ke tendera la go le bega ile gore ya go ena o bua ba re o le bega ile gore no ke motho ile gore ha o ta gore o itemile go ta go bereka mo o mudu di pudu ke motho ile gore ga o itemile go ta go bereka le nna o thwahetse ke bona gore no go ha re thwahetse ebe ke khona gore ke tse botutu ja mebe ke bo beelako
ya ka gompieno ana o mpiditse o itse rang ke go disappoint ne gore ke highly business ke business but ha ke bona gore ka re o batla go bereka le nna mme gape ka ha o ganeletse ka ha banyaneng ke a itsapa le nna ke re kana ya beto gore ke latela mothaka o ebe go ta go tswa yana ebe ke itsapa kgantele be ke re ta re boa hello ba ke go bosega go te ikakanya sentere leko gore wa re wabo like o simolotse go ira like ne ke bone that time o simolotse go ira show ya gago. I even sent you a message like I congratulated you for go itirela show ya gago because I felt like that was a groundbreaking move for you go se ko batla go dependa mo di promotereng. So I had assumed and hoped that go rano like wa gonna o itirela di show constantly o emisa gonna o complain ka di promoter ya mo ngwe bele go check di artist ola no ke gore go mo go tsana re bere karothe kana motho o bona botlhoko ba me ha ile gore gore mo go like ha go mosologela molemo kana gore re ta bere karothe ta re ke re figo se zogala da ba khona gore a nthuse le tsa ne ke ira ka like the event tsa me ke dira ha ke tena hela jana like wa o sa iri di event mo often ha ke na madi ga ke na di sponsor batho ba nthatela mo Facebook mara idea ke re ha ile teng ka rore like o buela gore no I'm tease ke batla go ira event ko mo le polla ga foine ye kana ga o every month ha ke bua ba tshega ba ntsela mo botlana re like that ya re go mo ga teng go itsa pise you understand cause ha ngwa ithelele re gompieno ana ha ke na 100 pula gore ke reke dikhote tse 4 mme anong a event one ke a go tsa kae cause go thokana le gore ke duele di event ke duele di artist ke duele le mafelo le di flyer gape still wa bona gore one ke a go tsa kae le di sponsor ha re bua le motho o tswa ya ha go itelegela ya ka batho ba khona gore ba bue motho a re teachere ire event a go ka kamadi wa bona madia ha go itelegela mo ileng gore wa tola hela bota a bota ore ke ire event we see o plan kana gona le like di organizer batho ba itseng gore mme gore o ire event go thokana le ha go ntsinyana go nne yana wa bona no to gore go tolela motho a ta shelano le black table la ba re teachere ire event a go le so thudi ya go chama ye wa bona in terms of collaboration ana go se Kings ba ila ka thamagana ba la ya Kings ba ari reng event na ke tsore power kana go social media ke ta pusha side e ka lona na go ke dumela ke na le music like ke na le music ke na le bo figures ke na le overview podcast ke na le e ka ra reno tla ire event go Kings ba e be ke tla ka value ya ma social media le batho ba e be reta le no ke dumela gore like batho ba bona ya no ke khanya gore batho ba nyatsa batho batho ba bona like gore ke ha ke pushang ka teng mongwe le mongwe a bona di minister di mongwe le mongwe le gore o ka thusa ba bona ke gore la ba re le nya ga ke itse mogolo o isore like ba te ba reng ke gore ba bona gore ke pusha le gompieno ana kana ke a trenda nyana 2 minutes wa bona but they were teachere kana gompieno ena ana re ha re mmisa re mora re ta ngata ka bakete ya 6 pack teachere o ta ba ta goroga wa bona ba se lebele dio tse dingwe gore mme motho o kana le ena o tshwantse gore gore motho o tlene ke brand you understand ba te ba lebela khanyana ya dibiri gore ya ha mo ngatile ka 6 pack ya lo ipeditse that's why ke re mathaka gore re ba buisanya le ko mo le pole ha e sa lehela ngwa go simolla ha gona ba re ipe kana di ba re dintsang ko mo le pole ha gona ba re ikile ya mpisa bona go mpisa ga bone ke go ntha ba re ta gona re gore ke dikhoti tse 2 gore ba itse gore kana batho ba go tada ha ba ka mo go professional gore le motho re ka bereka le ene yana gore le ena gona ra itsitse
don't you think that when in a way you might be selling yourself short? How? Kore ha ba gore ba re ta go nta tse bi I re get tse some pedi Malaysia, I get some guy. oh or like you stopped there. I listen when nakanya gore ke go itisa ela ko ba re nyeo ela ke itisa ke se mo dikganyeng dipetse dintse ke itsamaya ke sa post nix la ile sepe e bile ke gona go ba bolela gore bo renketeleng ba re dinepe what ke renketeleng yeah pics wa bona yeah Batswana ba bukiwa ko UK for independence e tlang ke bone bo di ba baleda bo semamang wena go like ha ise go buiwe yeah gona ana ke ntse ke rapela ke ntse ke le mo fasting ha o bona thoma ka seretha bukile gore le nna gore re ke nne ke beile mo modimo gore le nna ke ta go thoma ka serete ko UK bo thoma ka serete so ntwana trust me when I tell you this dog overview is a whole lot of people living in the UK ba ba ilebella every time ela I post episode they always send the message ba comment and stuff like that and I know like there are various events ka boipuso wa go tswana go UK kera wa UK kana yang go perform UK o ra gore makgwa ba le lebeletse kwa kana ra gore batswana ba bonang go UK ba lebile batswana ba bannang go UK ne ke batla gore ke la batswana ba nnang go UK they keep up with overview and ba tla ba ira di event tsa boipuso like I'm telling you ya go no bua bo tlhoma ka serete ba bo backseat ya ke re mo botswana go na le di favorite na ke dumela ke ratela mo Facebook tota hela for the like ke gore ke khatisa batho ke ba thusa depression you understand but ha gona maduo ata no true ka ba lebilana go lapeng ona le chance ya gore le wena go ba bolella gore go batla go ta go UK kana ke aka Mr. yeah maybe nna tota nna gona sepe se ke sa rapelang no gore lebellang talent time ha ile gore ga le bone bokgoni mo gonna bukang ba ile gore le bona gore ba tamega gore ba ka khona gore ba ikwa ga ke batla go fasa o no like ne re sa rapela ne re ha ile gore o na le keletso o ka ba lebela go kamereng o re nya go le ko UK and thinking of booking teaser ke teng like o ska ka nywa ra ke na passport a go rena passport ke re ga ile o ile bona bokgoni le ska buka ka gore la re ke Oska Bora Teachere le bellang bokgoni ha ile la bona gore go atamega gore le ka mbuka ka ko UK mbuka ha ile le bona gore nya tarikete pilikete ba ta mpisa kana ko e ba bona gore go atamega gore ba ka mbuka so like besides music you tuna ntwana ka ke wena bana ba post le you wanna try out MC ga ke skirialo nna ne ke tshameka ka ganye bo MC bo bata motho o bala e le ro kona wa bo se go tsena kana ke ala pisega la go e sentse re ke goe ke na go nke ke tsa gore ke no bojalwa kana ke re sengwe ke senge banyana kana ke gwantse Dog, tell me this, my nigga. I can, as you speak, like as how we are na Froya lane over there is I can pick up that lane or I'd say stuff like that. So like, are you funny like this all the times? Good like last more podcasting and I like like do people around you find funny? A very alo but na ya bogitsa gore ke bua go mo ile gore ngwa ke tse gore ke kgatisa o ya bogitsa maikutwana gore re maikutwana a tsana mo di e wa se na ke se ga to go tshigwa na bile ke tsa go tshigwa nna gore ke bua bo mat. So besides music in Ntwana like I asked you what are you trying to do, like what are you planning? Ana ke batla business and business kana e thoka madi ga ke batla go depress kana ke ne ke ra batho ke re mo botshelong ba tsothe mo modimo wa bona don't dream big motho ba re gore ke ape ka ke
kirayang ke re don't dream big ke gore bona go akanya thata o ta bo akanyetsa ko pele ga go mo ileng gore go ka go kgona go sona le ha gore ke togo aga flat kana ke a gore ka aeroplane na ko o santsano o shata ka one pulo a lengwanda you understand gore o emele nako a gore ite gore go dio tseo di kgona gore di ite not gore o tabogo gore mme ke eletsa gore o se ka ikimetsa morwalo you understand ke gore nna ke ithutile aloela ke beile like gore modimo ke ene gore re a itse ha o bona a santse a nkhipile da o a itse gore no ene o planeng wa bona go dirima bigi go pekisa batho bontsi ja ba ba bepisitseng tsela ga se batho ba ga motokwanela kana ba ba loilweng ke gone go akanya thata go tatsa tlhaloganya go dio tse e leng gore ga di a lekana gore di ka tsena mo go yone Chemachema ona ise o ile ke ga ke twana batla go tshemka lo nna ke tšea go iragala ga ke batla go lekeletse ga ke batla go ikgolela What you mean though? ga ke batla dikoloto morena Oh, did you go? What you mean dog? I get out of horror. no ke ra gore ga ke batla dikgang tse e leng gore ka moso re ne re posumela hela re sa itse re mme gate ditamaраgo tse teng di a go nna ya you understand go posumela ne re posumela hela so ke batla dio tse e leng gore ke a kgona go utela gore gate mme go ha go ntse yana o tsang stakole ya orange ka ke kolota 1.5 yana o tsang stakole ya orange mme ga o ba data gore mme ke a go duela after beke kana ke a go duela after kgwedi mme ha kgwedi o buile gore a go duela after kgwedi ha malaitsi a heta go tanna ba koronya morokotso wa bokana ke gone go mo ileng gore mo go reasonable mo ileng gore ke a tlhaloganya gore mme go ha nka ira go mo go ntseng yana you understand mo go thamaletse wa bona Chemachema tota ke tlhaloganya ga ke batla go ikgolega ga ke kgale mme hela ga ke tlhaloganya tota wa bona ga gona motho o ka ganang madi in short So ano ha e ka tla o e tlhalosetswa o ka eletsa go etsa. nka etsa O ka etsa. Ano ke tsore dog like I never I ke never a go tlhalosetsa batswaneng se ke sa se itseng No, listen. Chief Ghost has a point because Lena, I never really get to understand system ya da entseng ka teng because kore a guy like you and Oska Bora Teachere, like you are the perfect ambassador ya Chemachema. Ko ena ka iro ambassador ya Chemachema o rutiwa ka Chemachema o bo tsama around the country o ruta batho ka no Chemachema. in short o bona mo like mo Botswana mo diong tsa governmente ga gona e se a kgathegele go ta ntirisa so ga gona sepe se nka reng ke a se tlhaloganya gore mme le nna ka moso nka ruta motho yana le yana ga gona mo palamente o ka kile a mpisa re nna campaign managera kana nthusa go campaigna kana ira ke gore ga gona sepe se e le gore ke mo lehing morena mme a ke ra ba ka tla ba go ruta something ba go ra ha ba kata go ka why DF yone like how you say like why DF ke go mo kgaola di sim gadi ke gone mo go to go register di sim gadi why DF ke ra Madia Youth Development Fund nna kana ke mo gate KYC dog okay see gare ngawle se sim gare ano damn so damn I love my job. So I love my job, guys. Why do you for nice like? Ha gona maneno a Hey, maneno a pela like I wanna no local lekang. a gona
So how batle kana wa tshaba gore to no ke kanya gore ga ke tlhaloganye nix ka nna ra rutega batho ba modimo ke gore nnile bothale mo social mediaeng e be re katisa batho e ba tsa gore gora re bothale mo e leng gore le rona gongwe re ka ke ra ba inspire rona mathela thuto ke rona ba re inspire barutegi la ba entertainer so na gona tota gona space ke se tlhaloganyang cause a gona sepe se e leng gore sa mpoela ebile a gona sepe se e leng gore sa kgona go nthusa. Is it that bad, dog? Like, is it that bad? Ke gore nna mo gona go fucked up mo go leng gore gompieno ana le rente ke a e kolota ga gona sepe se se berekang nna mo gona mo leatshe ga o bone kere ke batla go khutela ga e Josie e batla go boela Josie. Speaking of Josie, like, where is that feature ga go le Master KG? like gore ga gongwe ke kgona go nna ga basebe ke ipotsa gore a ne motho a ba irisa leina la me gore a ikgodise I mean a trend kana ga gongwe ke batho ba ba buang yalo e be le batho ba e leng gore ba batona ba se ba le teng mo industry kana gore gongwe ba kgona gore ba ratie thata kana go bo go irang like gore ga ke tlhaloganye nix ga ke tlhaloganye nix so anong a re Master KG a le bua gompe a gona nna sepe se ke se bua le ene la ga gona nix maripino ne teng le dirile gore ga ke tlhaloganye gore a o tlhaloganya le go kwa ga gona so ha la dira pina ga gona oh ko ntlheng e ne le dipuela go teleta dira pina nna ke gore ne ke sa itse ebile ga nkita ke itse so anong wena anong for like okay besides Master KG why we see you featuring any prominent local artist for instance I go to the DJ Lebzi almost wa mona gere she's a new DJ ebile o se tsana le pina le Hensi for instance when like you've been around like at this like why we so like go ira pina le bo Hensi for instance di celebrities se di nthata mo Facebook a gona po nthata a ke re ke nna ke buane mo so ha ba ra re a gona ke re la ka bua le ene o lebella helana but mo social media ke gore like motho o gona go ta tshega le ena tshega le ena but ha le tsena mo chechi o ra mo letsa e nna ti gore a re nako e go blokile ba bua le nne le gore ba gate batho mo Facebook that's it a bo erile is Chamagel included like cause le ene ke bone le bua the other day the artist tsote tse leng gore o bona gona ana ke se ke bereke le tsone shout out to Kesty Spiza ATI Figos Geli shout out to them ke gore ke bona ba nileng like real mo go nna you understand V as well like he booked you dog V booked you like go bookile ko mo le no ke ra gore like batho bo di artists tsone tse ke di buileng tseo then le di upcoming artists tse dingwe le ba bangwe la ba kileng ba nsiza ha le ba itse gore ba kile ba nsiza but di artists tsa go tsana she bana le spelenna le anka le la ke sendela motho message ke re ke na le mathata a ntsinyana le ana motho o lebelle message ela ka mo sa re tsena mo Facebook nka gore o batla gore a khathise batho ke gona ta khela itshegisa le nna you understand but mana gona sepela tota in short. But you know what's the funny thing? Most of the young artists. Gona ene kana ke sele ke tsena da mona bona re ke sele ke pusheleng ga gona sepe se tsela ha wa tswa ba te ba re wena teacher wa tsamike tsuri a ke re lo a isile kopa le nna ke ntse ke le tlaona ra le ra ile re ke tsamike tsuri ke ile o le tlaona ra ke te ka di machete gore le bona gore no mo tsa go tsa e le di rekane le di gai ba ntetella go batho ba bote la ba khati not bote tota ke ra gore bone ba ile gore ke a go bolella gore bone ba la ke re ke na le mathatana re tsela rote nthusa yana le yana gore next time le nna ke gona gore ke go thuse nako ga bayo but ha ba tsena mo Facebook ba ipa botoka ka gore a ke re ba lebile ka batho ba bantsi kona mathata ke na le mathata le artist tsa Botswana tota ne ke re ke gore a kere the funny thing you know what's funny
most of the new artists and the upcoming artists, they wish that they were in your position. Because ba feel gore wena o ratiwa go heta bone ebile wena o hiwa di-opportunity tse dintsi go heta bone. Everyone is all about you. Le nna, like I said on the previous episode, they are always saying I'm always bringing you so many times, yet nako tsa teng ka bone ke biditse bone. That's why kere gore pelwe ya ka re simolo re buletse ka thapelo da. You understand? Ko re ya bese o ngwe ya ratiwa. Ya wele khanya gore nna mo go nna intlhantlha gago like lesego la gago la modimo. But nna ke le mono ela. Kore like it's all about intlhantlha gago. Like ela gore modimo o ratile mang a mo rata yang wa tlhaloganya. A itse gore o itse gore motho yo ke ireranyana gore go te go nne yang. No, Marna Leitaka, I would advise you to get a manager. A manager that you would listen to, dog. And you should allow that manager. No sarota manager. Or like you want me to manage you. Like you want me to manage you. Like would you listen to me if I manage you? Like if I say, teacher, oko Oska Bora Teachere ko ba reng you. Nna ba tsoska go potlantetsa. Ha se kganyele gore gonana like la nthaela re simolla. Ke kganyele re buile kere ke a lebela gore o ta go nna kana gona le manager o tang go gona re takirise se mmata se ke tekije madikeng. Kana takirise motho ka gore ke bona bokgoni mo go ene ke gona gore ke mothuse. Kana gore manager o mongwe wa go taile ba sia ba togora ba pale mo go ene go aga flat ka wena. Okay, Oska Bora Teachere, from here, like I have an idea in my mind. Let's try to get this deal. After getting this deal, or when getting this deal, we are going to manage you. Right? So, kana bona mathata gore o toro to ba pala mo motho ko wena to wait Taditsebe ke go ile go goletse mo gonna wait a kura bona re ko wena o suggest gore nna ke go manage nna ne ke go botsa gore ke o sa batle wena o bo suggest ke a e bata ke re ke ba ka gore ya no ka gore o ntwanaka I won't say no to you. So now what I'm saying is that if we do this, would you be submissive to the cause yet, not to me? But to this project, there is by that particular time. How to Oska Bora Teachere? Oska Bora for a certain period of time. Our carriers. Can't you get a hoot? How to go on or manager is you to more not over day? How about the polish more over the wrong Kakolonzi? You understand? Marmela, when I like you are open for management. Because now I feel like you're a big brand, dog. I feel everyone knows you in the country, dog. I feel like so many deals, man. Like you could have got so many deals. No, sometimes it's all about administration, or you're a brand or craft or that. So like someone who knows like a collaborate and then you get it. Like you can always add it to the team. I get a fro why you told Hamadi Atako Patanya bitches. I get how why bet I get teacher. Hey, why bet I get? And whatever it's also why bet I get? How am I get? Teacher, must I do I bet you one tana? Like how did let Tao Omonella 500? Next time how did let Tao go one? Next time who did let Tao Oska Bora Monella Tao na go way. Ka gore ke ena go save na go go ndinga wa izura kganyengweng ka ibuang keng a re tsemo go ya mabetsetso ya basadi ba re ke bona ba re diela go tswalla gape how so man how so so wa izura kganyeleng thinking o bona ke na le bahumi wa bona gate ke na le ditsela tsa bahumi you understand ba ileng gore bone ba nkitsela ba batla go nkgakolla ba batla go nkgala ba batla go bua ditshelenyana but ga ke re no mala itaka thabana sizanyana ke thailetse ha kwa bona ba leng teng mo ile gore gompieno ka ke bua nnete ke bona ba ka dikholo tse di lapisa manta ba teacher minge wa sa buana teacher what ke re na go ene ke sotega ke go ra ke re eitada o sa nkarabe sorry o no le kae you understand ke re gompieno ana tota nna
ke support-iwa ke Batswana batho ba ke akanyang gore gongwe ba ka nthusa bana leng se e leng gore gongwe ba ka nthusa ka sone di-plan gore nka irana ke ba e leng gore bone ba nkitseela ba batla go kgala ba batla gore ba bone mo Facebook gore no re kgona go gakolola re bua se se mekang sense gore bo ke tse le di-followers tsa bone mo Facebook you understand Bogosi batlang yena a reng ka perfume ya gago ka ke kholone kana ke phone yo wile a re tsoma batlaona re yo wile la gore no batla di-like wa itse gore ha ntheka o nna di-like yene ke ene sa se buile o na rialo o na postile le mo Facebook then go na le ba ba mahirihiri ba e leng gore ene o taba bua gore teachere ke irana gore Batswana ba morate a kere gate ke last bone na kitse ebe go itumela go te motho o siame a trenda tala a supportiwa e le gore re rekisa di-roll-on tsa swanki a be di rekiwa but go sena mix ya irileng wa bona ke nakanya teng motho o itire ka re o siame gore a ta kgona gore a ratiwa a supportiwe not gore o ira go ntsha mo pelong you understand so like you think that's where Bogosi was coming from because like I don't know, he comes off as a nice guy. I don't know. No, he's a nice guy. Like my interaction with him, like he's a nice dude. Ke ra gone gore ene mme o buile nnete gore ke gore kana ne re bua ka kganya iPhone ya ne ke sa batla go tsenela thata mo go yone cause ene o na bua nnete ga a tshwane le mahirihiri a mangwe a e le gore hanga ka ba mention ba e leng gore motho a teng o ta ba itira botoka re o ntirelana gore ate go motho o siame a ba ratiwa a followiwa ha ile gore o rekisa magwinya a 25 tebe ba kgona go rekiwa you understand gore gona le motho o kgona go tako go nnare gompieno ka gore Oska Bora Teachere wa trenda ta ke tse advantage ke itire ka re kana gona le motho ile gore gompieno ana go Tebogo Oska Bora Teachere wa trenda a ba re ta ke nele Oska Bora Teachere sutu ke ne le Oska Bora Teachere sutu kana demo anelang sutu ke demo batho ba reng mme o motho o siame o ne Oska Bora Teachere sutu ka gore ra morata mo pelong ya go itse gore no ena o batla gore disutu tsa go irisa gore go pusha dio tsa like as part of marketing ai marketa ka nna ha ke sena go nna ke wa kitima ke la telephone wa nyalla le ne ke sa sele ke bona la mo Facebook le ne wa nyalla so le batho ba bantsenya di-opportunist motho yo le gore o koro bata ha go jega nteng ha gona go itsukunyetsa teng wa tsena. What is it that you want to change about your life right now? Na ke shapo ka ke ntsenga teng o ntse re batla go la go ntse re ha go jege gape stuff like that, so I get ke a botsa gore what is it that you want to change? Ha go jege nna ke be le dilo ha go jege but ke be le dilo tsa ka mo modimong because ha ke itse ke gona gore ke re ke change sengwe ke re mme ta ke ka gore ke celebrity ta ke skana ke itisa kana ta ke skana quota black label ke ne 500 kantena ko e ke ipola batho ba rata gone mo go irang that's why ke gore ke re ke beile mo modimo gore no ha ile gore modimo ta khona go change yana a change but ha ile gore ga o bona gore se ke sirang se siame go tswelela go ntsela you understand go ithela nako e leng gore no go sharp shout out to Stiziwizi Setlhomo Raymond tshwanelang for lenko le ke lutwang ke le gone ha ngwana ka shout out to o itse re ke ene like motho e leng gore ene go bua nnete ha gona ka tsatsi le pele a kileng a mfaola ke gore ke tsa gore gona ke na le ditsala kana gongwe batho ba ke ba lopelang kana batho ba ba ntopelang re ditsala gona le ba gona go ratha sekgwa you understand but ene le ha gongwe ka faola nke ta ke itshetse ene wa go tshega ke gore ke motho o seng a itse motho gore motho yo ntse ya Setlhomo gore ha ile sengwe ke a go inboxa la iteo ke mora ke re mme ke ngwe irana pele ga a ta thuntsha bo
ke motho iketile a ise a ntho go thelele gona le bongonyana ba bongwe le ba bongonyana ba. So like look malobara ke bona ile ko Ntse re molepo. senteng- So like na gona ya la bokeng ke kolona bo true. Ya bo true. He's a good guy. Nya ene ebile a go tse ke gore re diena gore re bua ka ene ke gore ke mo e leng gore go teng ya la mongwe le mongwe a bona gore motho ke motho yo pele e phuthulogile Like that. ha se yona nga bua re ke manager Oska Bora Teachere mme ke gore a raela gore a re tee ke batho go sena maduo a tswa. I get it. Mabaila ene like what's up with Bailas cause maloba ke bona rong khana kedi da. So I guess what I was playing kana like were you guys like let's make kana or what? I know ene like na tshameka ke gore na ene sa go sa sirang ke go bata go nkentsha mo kganyeng ya gore ona a sala a nkisa go tailoring a ra go then se twa tebe sa at least ne ke nna ke mo kgethisa nna khantele 200 khantele go mo go ithela go ngoma dia a se tena ile go imijara la we ya ira ka mo bulei mathata ke gore gore a re go ngola ile gore go irile phoso ene o yene me rena re tshameka mo ile gore le maabane maitsiboela bona nteleditse tene be re kgona gore re bue ke gore ke motho o tshamekang ya ka ngwana o kanang ka nna mme ele raro madi bona power of money ya ayo inketele ngwana ka tsela so yeah like on Friday like o postile re tsepa Mabaila senda madi a le se jalo ke a go tswa ka nnete go podcasting o so like o no dlala so like ene se gore ne ke sa dale ne ke ra gore a itse gore nna ke motho o nnete ke a go molelela nnete gore morena ne re dumalana ana ga ba ira ya no gona la ke sorry phone ke use report le gona like that like it seems like you and Motaso are back again on ha ke morate ne la motako mona I know Kore santa ele o gate ke tsala santa ke kopana le tsala e mohuto o ntsenyalo jao ye le gore o batla gore a go mana Skud ke motho o siame and short Skud ya ne re ita ka engwe se ke re tsene mo dio tse di tshwaetse motho go mona motho go ga sharp ke gore mo ile gore like wa re motho ke tsala gago like di event tsa me ga isa te go di event tsa me ke gore ke motho emelang gore o nne le o wele ko tase o nne le diemo ba go a theka but ha go like ha go le shapoteng ga teng ha go se shapoteng wa ingwa ba ke re no kana go mpiana ke thela ka 2000 gore ke duele rent for example motho go kwa mona ha ile senteng kana gore VW ke isulo water pump e phekile mo jarateng o ingwa ba ile but ha ke re no ke re ke se VW da ene ntshokodisa wa tawa tsena mo Facebook o khathisa banyana ba UB a re ebile go mpiena ana re ke sekolo ke mo wa thame o ja madi le banyana what the fuck koro no ga ke itse kore no kore wa itse go boto ka gore irang kore go boto ka gore o didimale wa bona go boto ka gore o didimale gona le go kore like ga ke le mo mathateng wa didimala gate I mean ha ke itumetse wa didimala wa tshega le nna I mean wa tshega le nna you understand wa tshega go monate ga ke wela mo borogong ba ga town ko mo lepole go ga town wa tshega gore ke mo go etse mo di go ngaparetse ke diretse wa bona kore go batla o nne straight ha ke le mo mathateng o le tsalame
untuse, you understand? Hey, ha ke le mo mathateng o le tsalame untuse ore tsalame ke e wetsu ke siru. Ha ke itumetse a re itumele rote ha le tsala ba maruri. That's a Skud ene kana Skud at least ene ga malatsi a gang ke a itshwenya. Mampeezy, before it's an go Skud, I think I asked you this before on the previous episode on Motaso. Motaso he had offered you a free forex course. Wayaka. Wayaka. Oh, so like he never offered you a free forex course. Motho wayaka yo. Go read Se forex. ora le khatega ke mo Facebook. He offered me free forex lessons. A post mo Facebook gore batho ba khatega ba re ke batho e be go te motho o siame. A ba go bloody account tsa batho go go te ke motho o siame. Go read that is about to leina la me, you understand? Yo refill it. Go re tsala nnete wa ntatela go inboxing o bore HR. Not mo ileng gore o bua mo phatalatseng batho ba lebile gore ba bangwe ba ntshege. Ba re Motaso o bone se mmatakisi wa se thusa, you understand? So like he never offered you like a free forex course? Never. Wayaka. You swear? Ka wayaka. Ta dinta tela mat. Ya ga teke. Ya go entate. Maka. Talent solo tso go mabitle. Talent solo tso go mabitle. He borra. Se shaba se selenga. Motaso wayaka, Motaso e bile a salame, Motaso ga ise a ntsapote ka nix. Sa go ke go bua, you understand? Ya ka gompieno a bona ne ke trenda ka kgang ya ga sa di dikgaka. Ke gona le kang gora a ke rontsa di dimetse go totsidetse. So ke gona a simola go theka leina la nya nya. Ke gona go a batla go isenya ka nna, you understand? Ha ke sotega ha ke le koki ke go le maswe. Hayo. Yena sa go ke go parolela ka leina la me ke mo blockile gompieno ana mo Facebook. O mo blockile. Skudi. Cause ana mosola nna kana motho o sena mosola ke block, you understand? That's why ke re gompieno ana ithuteng go ba le ha se ka bophara. Ithuteng go minda di business tsa lona. Ha o itse ga o thuse motho ka nix. Ha ke se go theke ke go ra ke romela petrol. O bate mo go nna go ron kgakolonto gore mme se rekise koloi se nele je Badubi sutu. What the fuck dog? Se go podcasting yo motho wa thodi ya go no sa go bolaisa mo jang. Bona ke gore ke batla motho e ke iseng gore at least kula wa gona go nthusa hale le hale gore o ntsolegela molemo kana gona le ba bangwe ba ileng gore motho o mongwe ta ba re Oska Bora Teachere go thusa ka di like ra gona go tobetsa like ebe ke re mme ano wa khela wa re ke skairana ke ire yana mme o nthusa ka like e leng gore gompieno ana ga ya ntela renta ga ya nthekela bogobe mo ntu kana bogolo mashi no, I get you dog. No, it's a Facebook ga dina moso gore the very same people ba itheleng ba bua gore ra go likeela ra go thusa gore di like what are the very same people ba ileng gore ha kere me kana page ya me mo go 131,000 followers me ga impusetse nix ke no ba tebele commenta le re go mo ha gona mosola di follower a dina mosola ya go batla tiro go security systems gona le se le botse ka bera go security systems ba go ntebella ke go besa pena nya le go dukana ke follow ya ke mongwe le mongwe, you understand? Ya go mula pena nya
wa bona ya gona le security system se la celebrity da ke a go ba ke mora fena mme kana ke ra go te ya o thubile da ke a go tswa ke tabogile da kante ke o ke ina top fan. Hey, you understand? Go ra ke like ga ke tholo pe gore yo ireng yo ka jang o iragala. Hey. Oska Bora Teachere is in the building, man. Remember that we're shooting this episode from Cycad Palm Hospitality, located in Block 8, Gaborone, Botswana. Every time Oska Bora Teachere is going to go on Botswana, can tara go ra ke kae. O kana o tla hala bo 80, but he still doesn't know the directions. He still doesn't know the directions, but what I know that he knows and he can attest is that it's the best hotel in town, the most beautiful place that you can ever see, guys. The garden is green, the pool is clean, the bar service is amazing, as you can see, man. Reliability, you know, yeah. Measure Tangwana Tavan. Lalo Piano, Holy Nagisi Gavasa. Lemma. Dale. Ana Matatavar in the room. Yeah, guys, it's the best hotel in town. And this episode and the whole of Overview podcast, guys, is proudly brought to you or sponsored by Kanako, the best and most reliable commercial and industrial equipment supplier or store. Yeah, check them out on the socials. You know, whatever source about here, you know, they were telling me the other day, or like no require butchery equipment the other day, they're happy. But go deliver you know, the other time never go palape, le Gaborone and surrounding areas that are there as well. Butchery, bakery, medical equipment, whatsoever. Just hit them up, man. Jack's Gym is the fitness partner. Gomz Da Barber is the one who does my hair, man. Let me cut you out, Kim Takao. And until it is a cantilla to Tankaski to Relacanyate. Yeah, A fence the hairdresser. Shout out to you to Kefense the hairdresser. yeah. Kenon Kavisanya. I got like to this man in this city. Hey. Diko Korala. Hey. Like Nady So Bates. Kenon Samuela, you understand? Yeah. Ra Pushana Lene, he's a good guy. A shout out to Big Grow. Yeah. Brian. Yeah. Kenelorona Nalen. Can the Big Grow is your brother? Yeah. Kimogolo. Oh, okay. Oh, okay. Okay. I want us a race more. Oh, okay. Artist. Wow, pela len. Hey man, la opela lo tlano go tlatle. Ke kopile mo wena. Oh, okay, okay. Ke khathile ke ene be ke re le gore re go ha le nna nka irana go ka jega. La opela lo tlhoko tlatle. Oh, wena len. Nyarote no. Like ra opela nyana halele hale gona le halele hale bo PhD gona le mo ga di PhD yana ene but ke cousin a me Dog Nagana, I'm the only odd one out paying. Like get na hello ke le mo line ke le mo. Go in short ke Like na none ruri. E ke nna la ruri yeah. I do like none of my siblings. Ya no se ga o ire lo se batho ba sa direng kwa galona. No, I know that I'm special. Like I know that I'm chosen. So like I'm the chosen one, I'm special. So O mo engile. yeah, no, not an angel. My nigga, back to Motaso. Not like I just wish that you and Motaso could make peace because all I take Motaso ke la itaka. Ke rela gore na from where I'm standing. Yeah, like I wish you guys could. Yene, how about go nko mo podcasting ya? Because mata go hanta te go tele. You understand? Go ra se ke mo senya leina wa bona. Yene ga nta te go rona mpua bo mashana go tsothe. Le ha tsang go rwana advisor teng. On advisor ha bona gore go ra batho bata ntirela gota se ba re gore me teacher o ratha sekga. Would you mind next time me o le dale? Hai ke ra baba. Go telele tota. Mona mata ko mo. No. Skud ene, like how are things with Skud? No Skudi o sharp tota. O sharp. Anki ya like antokela maitseo. Gore wa itheloganya o itse sa sira. Ke motho itseng gore ire gape ke motho wa family e leng gore go mpiyana na le bana le ha ka se ka ngate ka tao ya go theloganya gore no gore bana
220 ba mo nnetse gore ke ye go segama jalo ke e leng gore gore tshwanetse gore a reke di-pampers ko bane so ene ga ke mo blame o lekile le ko di-eventeng tsa me wa di-attend bo Rayone FX I think bo Rayone FX last time e leng gore ba kgona go nsisa mme ke gore ga gongwe go na le go thusa mo e leng gore gongwe gantelenyana wa kgona go lapanyana gore shere ka re o ntapisa overtime o dire responsibility but hela bone ke batho ba e leng gore ka ba senya ka se like on the previous episode o no wile le go kwelle ngwana bona ke le letsana or mataka ba forex ba tlhagoga ba unyolo ke mang po unyologileng ever since that interview ya welo ile ha gona o kana gona le mo bye bye gona le bo Donkey FX pero que Donkey a suerte que Juju vem Donkey FX a que Juju vem nya ene que forex Donkey Donkey FX Juju vem Juju kana ene ya te ga e senya tata mo telo gonya ke re kana ke wa tshwana le rona na Toto wa bona ba gona gore re tshege gongwa se ile forex then gona le ba bangwe ba le mogileng gore gore forex ena le madi you understand ba le mogileng gore forex ena le madi and banyana ba rata majita ba irang forex so ba usedi gore ba usedi o tshwanetse sa batho ga te go bitse chat kana ga te like the screenshot tsa chat ba ba zala ba go create dia account gore bana ba ke go te bona ba bato mara go sena sebe ba izana le mo teacher le na ka create nya gore maranyane FX kana khokolo FX kana Chemachema FX like that kana KYC kana Mascom FX abo go patolo like go betswa like that sa di khaka like what's going on there though okay like the baddest say no gore like ga ga ne go ngolanyane nyana mo gonna tsinya ga ya ano ene ya peka wa bona ka side ka ene wa bona mo la stunya tsa ga isa sedi ya na ke itse kana maikuto a go ko ya kana la go ja so na ga ke mare me ala sedi ke wa mo phone straight cause ke sale ke mo ngamile mela ya no kgang ke gone gore gongwe ka gore na ke santse ke tsamaya ka bicycle okay you ngwe nna kgang but ene ke a marata ke sale ke mara a ke re kana ba ke ba tsang khakala re santsana re gola ke skin Oska Bora Teachere ke ba ile gonna re ntse re lebeletse mo go bone mme gore la ka nkgana le one ntse ga gona mathata nako e tata wa mo fona like that ha o tshameke ke like a so re a tshameka wa maraka ke fumana ka jalo dog molelle ra on the campsite go rwa ke duletse ko gweng like molelle re batho go lela thoko ga la kana re ma South Africa like molelle like the no already is molelle re go ngwana a tshugile kana difena tsa gone ba tshugile ba re a ka ne ke re ke to molelle nnete ko podcasting nnete gore nnete e monate gore o itse re like nnete a me ke tso sa batho ha ke re ke to go bolella nnete na kongwe bona ba re go ra re ke to go apa but nnete ke nnete gona le nnete e seng sharp then le nnete e siameng ne ke o ke sa go flavor do mo ba ga nna go gana ke le ka re ke a go gore bogolo ke ba pele nang interview at least gore tetse guys never mese ke sitseng ke gore ke home girl mme ya ke ske mmone no ke wa mo lepol lo ta eso tauti lo le bagolo
bagolwane bo maloma ba tsamaisa tiro ra so siding ya ene wa tsa iswe ke morata ke gore like ke morata e leng kgonela ke rata sa sirang ke sone se se reng inspiring you understand mela bo gona lorato le leng gore ha ka nkutela bothoko re ka kgona go tshela rotlhe mme se gore ha ka gana mafoko a se ka kgona go goroga sente nka motho wa kana ra se ke ra ha ka go dumela ka ireng dog like mpolo sa di khakala like batho ba modimo ke tebe ke ra ra thank you so much no kanga se gore it's always that hey sorry it's always like ha ngwanyana e le motho wa maemo a rileng ke kanya gore gore rena go tsothe lo a tswa lo a ko ga te dibitse e dio tsenetse bo KFC bo kai no gona le batho ba ba iketileng di setse di motsene in short wa bona bo KFC chicken le kene go se go motsene ra reka ra go apa ko ntu like mo ga bo what like bo cappuccinos like the ribs tse di motsene like go tsela apa ko ntlu ra e bele ja dijo from the pesane for dinner ga na yo tawara go le iketele ke bone la o postile motho a re nkile la e bona ka e ye maswe o bore ha re sena go ra re sa rina o duba motshelo ta re ra o re so what are you saying sa rina o maswe yeah like ya mongwa o mo isore king gona le go mo go tin teamwork hela ya ka gona le khwera kereke a ke re isile a motho a tapere makgasa ko kerekeng o gona go mo adima skete sa go ile tsalago ke gore like aka a bua gore a gona le ke yente ke gore like ha gona ke yente kana in shotara gona ke yente gate ha gona ke ye mashe I mean wa bona gore wa o buela team ya gwe yeah he's gay kana na re bo ja ka batho ba go mau mo le go mona di se mo nana ka mang ke bere ka go goela mo Facebook a ke mo speaking so go mo ke teamwork ha o le gay wela gay ha o le moruti wela moruti o mongwe ha o le ashara wela ashareng le ha e togela motho mongwe a thuwa kana ha batsi wa muela ka mosago ha re togetse motho a thuba ga thoga batsi wa muela ke gore sengwe le sengwe like gompieno ha re le di artist ra buelana ka bo artist ra tsamaelana ke gore go a tsamaelana ya ka pastor beginning ana buela mojadi go ya speaking of mojadi go like you've been to his church I don't know if once or a couple of times ibile o kile ya go ha sutuda what is your take on what is going on with him right now ke ithutile gore ya ka gompieno ana la ke a go kerekeng ke tsamaya ke kgona go tsamaya ke hupile ke shele ebe ke ra moruti kere era ya cha go cha terena a go re ka bona go ke kgona gore ke go sega bojalo ke a bo ke tile go modimo not motho yo rumileng ke modimo ke a bo ke ile go rapela modimo not motho yo e leng gore re lebagane le ene re mo reditse a bu so ana re ithutile ka mojedi rapela ne mona morutare go deeper praise the Lord rapelang gore modimo a buleditse la tsana o rapela ene modimo not motho ene mo reditse ene gore ra ba rumilwe you understand ke gore nna ha ke a ko kerekeng ke a go chika go bra God go bona gore no or like not a pastor ke le no gona gore a chikera ga ya ko loba kana ko block 6 o chikile ra go ha ke o ba mela nteng ne le gore ya no wena le molaledi gore wa reng ka molale ke motho go le tseke moruti like wana le like wa kanyeng ka moruti mojadi go
Like le se mo diragalang. So when I le ditsala o kana le ditsela mapa kana o kana la dirisanya kana le tle le bui a o kilo a mo tlhola ever since ra botsa kere ga kena in short ga kena tsala nkile ka bona o postile nako ngwe mmotsa gore keng a se itale Motaso mme Motaso a rogaba like you posted that I get ke yone ga ye o mmotsa gore ke se itale Motaso mme le moruti ba Motaso o rogaba ke yone ga ye le gore ra bua gore re a shara di a shara di a utwana le ha motho ha ka ruthaganya motho ha batse ka thogo wa go ba o muella le podisi le irisanya le podisi le sole wa thaloganya yeah so ba ba famous ba bereka botse di artist di bereka tsoti wa o ithelele re ba kopane ka gore ba famous botse mme bile go ka tswa sengwe ha ba kopane not gore gongwe ba utwana kana o gona go kopana le motho o sa utwane le ene ka gore o bata go ga nya sengwe mo wena like that dumelang sa leshando na la kona senda sing Stinyo watse ha gona ai next Worry. next Ke bone maloba wa dira se dumelang sa leshando mo re mogolo ha kena madi a rent a se gore mme o nkafone ke duele gore tetse gore tetse ga no ga senda ke re ke bua nnete ya said so mo ba parlamenteng motho se nleng ke chili boy ke ene la sendile o likile chili ana ke bata bo 100,000 tero 300 ba pele ka se le boka 700 ka 300 o se le boka 300 so like a go thala 700 go shota 97,000 97,000 ke one 99,700 like from chili boy kana me kana go ena madi a maise ke yona go ena madi a wa EDF 100,000 ware Motaso go ira so like mo bathong ba ba duma ba go isa send for real ha gona o kile ha o bone ke re ke nna ke dule mo le ha tshelalona ke re passport ka nne ke irela gore ke gona gore ke sie anong ba gana go nthusa gore ke gona gore ke go singa ka ga ha senda no o kile a senda a submarine ene ke tebe ke mo senya like go senda la submarine ke like o rekile CD I think me ke se re khosinga ka ga o sendile aba senda la submarine no ga ke se na go le go submarine no se batho ba mo re senda submarine a ko ba irileng sengwe re tswe mo go bona a re sote ya utiba ba sa ira mix nya ene o irile le bo gate o ya pondadi le ene o ya pondadi se go ntsamaela le ene ya reka le CD I think ya ga ba kwa le ka ne ke 10 o sendile 500 o ya pondadi big ups dog big ups 5 clip that's a lot of money dog I really hope that you are thankful when these people send you money we're like even like 100 pula dog like you should be thankful like le gadigena ma Letsile Tebogo ke la sanda sengwe yo kile ngata ka tao ya Letsile Tebogo shout out ene o bona like rest in peace to mama ga go na kwa te ibile ke rena a organize go mo like letsatsi la tema o le diwa ga Letsile wa bona a re ke go thola go go bona ga ke sene go te kana ga block 10 block 10 ka a re ke go thola ke ba tsegisa ke re ba gora re batho ba gora re ne ba re go mo ke le tlaonara a ba isora ke tsana go ke re nelang dibi tsamona
Hey, mona ke utile bothoko mme nako a teng. But Letsile be ke heletse ke kgona go kopana le ene o le di ga go na re o busy. Hey. Manje go ya khwapolelana. Ariana Letsile. Ow. Eh. From the over dog. Ke ta re na mona ha ise go itumela hela So aga Letsile ona shota ka boka. ha short te a mo motho go ne 1000 ka mo yo motho ngwa amogela nka kgwedi jo wena mo tsa mo letsatsi tota mo 2 hours 2 minutes ya shotisa tota Yeah. le gore ha ile gore no feel gore o shotisa ka tsa yeah, man. Rest in peace to Mago Letsile Tebogo, like you said, man. Yeah. Ene go raro itse na kwa teng letsatsi le teng mona go rare ne le modimo ela gore wa bona gore a letsa o sala thola a letsa motsaro te Mago Letsile A go letsa. a letsa ra re ke batla gore o to gore tshegisa da mo block 10 yana go rare e be kira gore ne ke tsa gone I think ne ke tsa mo podcasting gore be ke ta ke a go ipeola gape yana ke dule kwa go le leitinyana wa bona a ba re mme o ka ta kopana le Letsile ra go to ka etse ke re rara tsata bonkute. Yeah, man. It happens, man. Rest in peace, Mama Letsile Tebogo. It happens. Stuff for mo popa now, man, nigga. Stuff for mo popa, like, are you guys still buddies or what? Even the country you mentioned Mahung, because I know, or like, yeah, when I let stuff for mo popa, like, you guys are always associated. Or no, like, my Facebook, when I let stuff for Oska Bora Teachere. Like, friendship, I'll let it. How so? I get a reason. Why? I think rotternale pride. Pride. Pero mo gora har fok, yo mo har fok. Yo gonna fok. Fuck. Hey. Cause I get like ha ne le gore I get ngile ka poster like mo Facebook. Cause na ke gona gore ha ngwe be ke tala ke sensinyana e gona gore ke re me go ha ngwe ke re thile sego. I get ngile ka poster ke re mme ke motho ha le tsentana mme. Oh, like on a poster. Ngile ka poster ke tsentse snap sa me ke na le. Abare. But I was actually in 00. But like you miss him. No, ke chaisitse no kana le ha se le letona you understand gore ha yo a tswa go sona le ngwanyana go togela ye ngwe ke yo go emitse da ha tsala e tswa mo go wena ye ngwe ke yo da until re go go modimo nyano but like if he comes back into your no na ke na mathata lope go sona le ba khona go nthoga mo Facebook kantele ke a le bala gore mo ne go nthoga le kgaogantse ke imela a re mo ne go no re kgaogantse ke nnete kana nnete a ere ya a re mo ne go no like when to ke na di fene tse leng gore like gompieno ana go tsona le nna like rena le di celebrity tse le gore a di hitela mo industry ke ne ke gona gore ha gongwe be ke commenta mo posting ya ga kana ke negativity ke yone e ka re na le power nyana gona le positivity ha gongwe ke commenta mo shout out to nice boy gape be ke commenta mo posting ya ga nice boy ke mmolela gore le ena o rata sekgwa wa retela music but ke itse ke a mo retse ke na le album a go yote so ke tabe ke mora ke re o rata sekgwa mo rena ke itse gore wa go reply commentane ke gore like go ntshela you understand so like that's how things happen between you and stuff because now I remember stuff like Antoine, I can never like you and stuff. No, I care what is your current? Stuff is my boy as well. No, he's your boy. Antoine, can somebody hang what is your car home on town? Go like Humpianana. O gona go like Humpianana gona le batho ba banthoang le defense tsai. Bontsi ya rena di celebrity ga re le moge o blokile motho o botlhokwa go togela di batho ba ile gore batho go tshega oa
o roga motho ke gore gompieno ana ka ke go supporta wa bona ke tebe ke go roga mo Facebook a ke itse ro to bona comment ame ye go rogileng ba go appreciate ngwa ba thokomologa then ke thamalela go wena yo nthogileng nna ke go itumela gore o reply le comment ame gore o mpuisa ya ke se bata go re go tsana le gompieno ana celebrity ha e reply commenta go motho o one e be togela tse dingwe tse 205 wa go itumela gore go reply le ga goela go sa kgatelese gore celebrity e reply le re so staff wa reng ka staff ano like we hate our nyaga staff ka mo letse re go no bojana gompieno ano ka re staff go mo ya ke gore ga ke bate go like ga ke bate go tsena la thata mo go yone cause na ke bone e make like sense you understand like that gore mona re thobogane go sa thokegeng kana go na le go rogana you understand go rogana mo go roganwa mo bona gore le wena o imetse mo motho yo le ha o mona nteng but ene ya ga rena gate like it's out of service gore le gore gate ke KYC ba makgaotse gore le ba makgaotse yeah but anyway yeah moving on now man nigga so ware staff ke la itake ka santse ke morate that's why ne ke gore ko re ena o rata go bua dikgang tse di nyenyana bo di tsao di ngamola you understand nna gape a ke ne ke go bolela gore staff ga kena mathata le ene that's why ne ke postile malast kere mele itake ke santse ne ke mothanetse what wa bona a kena mathata le ene Stuart le ex ya me same WhatsApp group motho le mogatse that's your post orama orama ndokas nya wa ikitse o ikitse she kana uta ira mo go tinki mo go teng go kopanya metsi le oil ya go go batla gora ga ke se batla go khosa go mo e batla go nokisa engine so anong ha ye gore ka moso ena le Docas if ever go ka se ke go bereke o bore ne le Stuart ke metsi gate ke se mo WhatsApp group Docas o ramane mo gate mali stunya meant to say da re mo go tsamaya ka bona nna ka gona re go gate go bitse mo ko kereke mo eleng gore gate o ha o ratane mosadi o sa rataneng kana le monna o sa rataneng gate go bitse celibate ga go nane gate ine bana nane gona le fokonyana le lengwana le holy courtship inyano stunya ta mabua ho gate go bitse ke stunya tamena mo go teng gate go bitse ine no a re tsemo di ontse di kereke ba bolawa ke tlala malatsing a malaita ka ba forex ha e sa thola gona le sign e tswang ya ba karapa yeah that's a post by Oska Bora Teachere mariga irile a tsena bo le bona ba go gate forex lone e tsena ka mariga ga ra lone a sitwa ne tswa ka motse forex go ra lone a sitwa like ya tetesela ha go je go forex ha gona wai ke halelela ile gore go re nnete ke motho a pagame stare gona go tshwara le bo bona ye mo gona go riana nyana what happened to forex guru dog like to FX guru sorry na gana izwi na dizonetse na kitsi nix you guys don't keep touch you understand you guys don't keep in touch so what like you sold the car that he gave you like that he gave you as a gift I got rekisa ke nole What's
you mean? What do you mean, dog? What's the difference? What's the difference? Ora lo rekiso bo no madi a teng. Gape like gongwe ga ke e rekisa gongwe ke e rekisitse gongwe ke e nole gongwe ke e phonne ke gore in short a ko batho ba itse gore ba mind di business tsa bone, you understand? Ke gore gompieno ana mongwe le mongwe ithusa ka sana le sone, you understand? Ke inetse ke FX guru ha ke enelwa ke phuthego wa bona so ke gore batho ba itse gore ba tswe mo dikganyeng tse e leng gore ga di banye ke gore gompieno ha ke ithusa ka seo same ke ithusa ka seo same tsa mo go sone o le se o nkopela o le se o nthodi ene gompieno go bua boraman kgateng ke ra go bua batho ba e leng gore gompieno ga ana le yone koloi, you understand? Kana ga ana eng ke gore go lwa ke motho e leng gore ga ana eng o thola kana mme bile go ngwana go robetse mo masamong semente sa mositisa dog wa bona ke batla go bua motho e ke utong gore wa re o bua eng cause ile kole ene bile le kole ga ke a utong bua eng wow okay gompieno ana ga ke complaina kana ke sone se ne ke se bua ka ene Motaso a teng gore gompieno ke complaina ka gore kole ya ntapisa fuel pump e ja 1.5 ka mosa kole e phekile ha ke mo kopa lift thuntsha dio tsa ga dipompo tsa on sala dithole ga nse nix ene me se gore go nne le mathata ba ta a goa gore a kgatise batho ka mose ba ta ba kgobokana go wena ba re motho ke motho o kgona go gakolla ke teacher a guidance and counseling. Come on, what the fuck? Man, ke gore gone go ntse lo do motho e sa go thusela le ka sheleng kana gompieno batho go na le batho ba gona go nkopela ba mpolela matakala ba ba ntena ba bile nna ke sa ba itse motho a re he wena wa kopa ke kopa e ka nna ke kopa motho o sa nthusi o yo snang ene go ga gona mohume o ka tsana kwa ga ngongora ga mo go Oska Bora Teachere a kopa ene bo motho o robetse yo mo free mode, you understand? Basic mode zero Facebook yo mo zero Facebook ke na ngongora ga le sone snepe se ke se tsentseng ga se itse ga te o bona go iragala ba go clinic so for clarity so like for go roska nkgwela o sa ntse ka nix so for ene ga o sa ke gore ga o fila gore ke thagala mo timeline ya block, you understand? Ke gore ke dumela gore ha ile gore wa mfollow le dio tse di siameng so for clarity VW tsamaile we no like you say kana go bua batho ba ile gore ga ba tselele nna, you understand? Ba tselele na mo Facebook le bone ke re ke ba patsa mo Facebook nyana ke ra ke ke one kganye ke buang gore o ska kgala dio tse sa di so ete VW o ne like sure no mo ke business a me ke property a me le gore gora re ke nna ke ta lebelang kganyeo le ba le lwapa la me lo lady a re Motaso a re o rekisitse a ke re Motaso wa re bolela gore a re o rekisitse Motaso o latela la go ka gore o itirile mme ga dikgang mo yontse e leng gore ga a di itse ya ka gona le ba gona le ba bega dikgang ba e leng gore ba ratha sekgwa o utwa selo ha ngwa bona se postile mo mmiri le ena ba latela mo page-ing ya gwe mme go ngwe mmiri e sa posta so se leng sone so like Motaso is like ya ka mmega gore ga ise nix ga sho ga ke se ke more ke se koloi mme ke no o eteletse pele gore like in short wa khale go mo ileng gore wa khona go gore wa go thaloganya studio sone se ka studio se pekile ra tama Kevin a go bue ke no se pompa maloba so go like dikoloi di ka tsa rekisiwa tsotlhe mme studio sone sana
Sure ke senela ru. Kole ye hilo ke setšhaba ra. A go ra ye hilo ke setšhaba. War VW wa hiwa ke setšhaba, o hilo ke FX good. nna ke se senya setšhaba gope Sure sona ru hilo. Sure sona ru hilo ke setšhaba. ga ke se ke senya setšhaba gope mo teng a ko lentse setšhaba mo teng so a ko re bueng sengwe ra a re tswe mo go tse dintsi le batho go ntha le re kana gompieno ana podcast e ke lebelwang ke setšhaba kere so le ra setšhaba le re lebeile Hennessy ha pele nna ke nwa Black Label kana go ntsha go nwa black pele a ra tla bong dog a go ra gore it's at night a re tshello a re wena bone go rata o simolola ka Hennessy wena wa ta gore lata bone nya ke re go a le mpiditse gore ke te go ntsha mahathami lo a re so a wa ru ira like go nwa Hennessy pele o botswana go le ke le go morago I know ye ne ke hita ka yone la no le sheki ke le sheki ha le go ke gore ha o kwanta gore lo ba o kopane le yana le go mo gate go bitseng gate Rhapsodies ye ko CBD gate ke yone Deja Vu ha o kware lo ba e kopanana le Deja Vu ya in short gore ha ile gore re mo Hennessy a re ngateng Hennessy ha ile e re kwa highway ko mo lepolle a re ngateng Black Label you understand so like have you been to Deja Vu ganti mana thata ke a ke sa tshoga ka go Deja Vu o ba reng le da no like kana nna gore ne ke tsogile la ka gore ke santa ke ta teng but bona ke re wa itsere kana go mpieno la ile gore ra re ke sa maphalish o no bana ba ntsayela ka celebrity gore teachere la go sa kgathaletse wa ke takentse ya gore no tswahela ka gore wa bole mo environmenteng yo sa etela nyala ka go mpieno o ka tswa bo ya America wa go tsaba go le ba batho mo matho so iro sa go Deja Vu o bo so go kgaolo go highway so like how's your relationship with the Mampeezy? Like are you guys cool now? Why not? No na tota nna ke itse go iragalang cause a re buela Halibu. So when you wish that you guys come on some sort of a relationship like go khona go mo no na ne ke re letsa ba kanya like dilo cause ke gona go letsa la call e be sa tsene o like go mo ra gona go send message ya bo sa respondiwe ke gore tota yone ang ka re ke tlhaloganya nix maybe le gongwe ya gore ka December ba nteletsa re wa mbuka ke gore ga ke tota ga ke itse le angare mogolo ke kopa gore ke ire pina lwena ha e ka ke maloba ko Chopisi ko GUC what a ke bona gore ga ba tlo bua le ke gore ga ke itse nix yela e bile a ke itse gate mathata ke you understand ke dilo tse le gore ga kwa ditse me gape gongwe nako e re sa o mane gape mo go elana ya la ere ke kopana le wena be ke re wena e be ke thuntsa dimpa wa bona mari you wish gore ene le ka nna set go like le ka nna sha re ba kanya dilo di nne sentela go agisangwe you understand go re radio tse di tamaletseng e re ke kopa blue book a ba khona go ranele blue book o like le gompieno ise boteka la le beretsa kanya teng like le gompieno blue book wa bo radio tse di complicated you understand like le gompieno blue book wa bo go le ipothela ke matata ke mata kanta to mara bone blue book ga te budiwa ke cause I get no go to yana o bola tele mo ga borone but you can get so many times matona gone a ba ka khona go thusa na gona go thusa nix ile ke re moelo di o thoko terra go nthusa ra ba ke re mongwe le mongwe ke re taba go le nthuse
Mona ene ba e sa ba khanya bulubuku nna ke sa thole ke tshwara dog. Gore ha ke ke tlhaloganye nix. Ene ba e sa ba ka di bua so tse di kgang gore ngwana wa nyeletsa hara matabama. Maybe lo bona getse. Motho ke a ro batla molekane. Ka moso nya teachere ke o batla sugar man. Ya ra ta go tsena go ya blue book we shi go a re tela. Ya blue book mona e tsebe ke mongwe le mongwe. Nkile ka re ke le kamang ka le mona ba etsa. Nkile ka re ke bua le dipampiri di bomang kae. Ya tsabiwa mona. Le baswana ba e tshaba. Ba re go latele motho go jarateng ya go. Ke itse jarata ga nna. Ene ya re tela morena. Ya re tela blue book. Gore mongwe ene ya no mongwe le mongwe a e tshaba tota yo. Yo ntwana, hey dog, like let's close this off, man. It's always a pleasure having you here, dog. You know, it's always nice, bua your mind and all that. Is there anything that you want to emphasize to Batswana ko gae, to Master Kgosithebe, to Mampeezy, to Sadidi Kaka? Yeah, Batswana go re no mbojalo batho ba modimo le ha tsele le dingalo. Yeah, bo makgwakgwa ntwana ka. No, ke rata mongwe le mongwe like ke rata Batswana one. Ke re like ke hiwa support ke Batswana. Yeah. Me gore ke ntse celebrity mo tele ba batho ba tsa gore ba phapha ke re itse batho bana le madi ba rata go nna ba ke ntse sa go godimo gore be go nna go appreciate a bona go te motho yo nthusitsana le ana Batswana ba nsupporta batho ga gona se ba ka sennelang go supa gore gore se ba ka sennelang ke lorato le di like le following go supa gore me ba le kante ya ka ne ba vote tsa gore ke heletse ke ya go South Africa ke sone se ba se irang mme le gape re wine koloi ya ga vira. Batswana ba ntsamaela maybe la gona sepe se sentse se gongwe se ba ka se nnelang but hela ke appreciate wa bona ke a leboga Boipuso ke bo teacher wa remba a go buela ba UK pa radi di promoter a go UK gore ba iri nyana ke rile ba lebelle talenta me a bona gore ya kgonagala gore ka gore e ka tola ka dikepe ba mpisera but ha o gore nya go a retela ke santsane ke tabina le bo Skomotana ile le bo UK. motho ga ke bo ma nya kana ke re do sa di tshwanetse gona go iragala gore motho a tshwana Sekomota ba kgona go tolela go gona go mahatsheng a go representa le ha tshela bone ya reng kwano go ya ka gore go ratiwa go ratiwe mang Ene wena wa rati. mogolo a se ba nthata ke ratiwa mo Facebook ke ratiwa ke Batswana ela mo Facebook okay. Then gona le gore tota in short e se ke ra gore go Batswana ga se ba nthata ke kganya gore gona le ha gona le bagolwane ha ba tsenang teng ene itela bagolwane ba thoile teachere yang Smoko ile re ke batho ile teachere ba golwane. tota ngwa kwa tlhaloganye kana ke yone ga ke buang gore ba go ithelele gore gongwe ke jwa ko bodareng Hey dog, I've been going through your Facebook mona 1 minute o poster dog has the other minute o poster stunya sente dog go iragalang sharp mang ke mang bo ke mang go iragalang like when o poster lo go like o misa dog has kana go tshwana le ena ela ka poster Beyonce o pela mona ke ra wa re ke batla go itlhaloganya gore raya mang ke mang a ke istunya ke sunya ke ena mang
Nyaka rena ke batho o tsena thata mo go eo themana. Wena mona o shegetse ka di relationship. O batla sethunya. I see. Eno sala shegetse ke ene kganteng. He ka nna ke batho o itse kana like in short ha ke batho go tsena thata mo go ya di relationship because gompieno ona ke tebeke gongwe ke tsatsaula sethunya ke re sethunya ke motho wa me ke tshela le ene ka moswara kgaogane ke na le Matilda wa bona podcast wa tene gare e ntse o bua ka dokasiko so dio tseo tsona ta dia tsona go ha di a tshwana go nna lo papa go me ga da cause a ke re go mo go go nnela nruri yeah man, what's up going forward now? Ke re like what's the plan from here? plan ora ya gore ha ke tswa mo podcasting ke go nwa ka e kana ora ya No, not that. Gore ya no. gore ke ikaeletse o ha going forward go iragalang. go Go ga go mazweng ba reng mo Botswana go iragalang stuff like that. Wena le like le your craft. But they always ask gore kanto ena teaser, are you a musician or comedian kana gotle or whatsoever? nya e bele ba bantsha di new fan. The new fan. So when I like you are a musician. Like o se o pedi wena. No, na ke ira go dira sengwe le sengwe. O itse re datse ke re batho ga ba kgathegele gore gongwe ba ka bereka le nna. Ke gona go ira comedy, ke gona go ira music sengwe le sengwe. Wa bona? Ke gongwe le gongwe. Like so you are a musician, a comedian, or like both them. Oh, just like William last. Le bo matla ifrimbash. Gore mo ile gore ka mpitse ya go performa ke nna ke performa ke la artist kana ke performa ke le MC. Oh, so you can do kana ke le special appearance. Oh, okay, like that. Kana ke le promoter. Gore mo ile gore gompieno ana ga bo motho entire morena. Ke ena o ta bo poster. Ke ena o ta bo poster gore re buka MT. Oh, okay, stuff like that. Gore ke advertise ke promotion just like BJV. Same. No, this is BJV. Just like BJV. Can they like have you ever worked with BJV? Arna Lipina Road. Le BJV. For real, get him. BJV. Mata go ke la ita ke la tota. A ke la ita ke straight. Ha o bona like le mo Facebook. O gona gore ha gongwe be ke mo faola. Ke gore ha gongwe nna ke tebe ke mo faola ke le mo botlaona re. You understand? Ke tebe ke faola BJV ke le mo botlaona reng. Dere gongwe ene na kweo na le diemo tsa gwe. A ba e Chester. But ka moswari no mthako ke ntanane. Ba bona? A ke re tse bona like di post tsa. Gona mthako mme ke la ita ke. Kana le gongwe le ena ba a tsaka motse but ka mosa ba gona go lema gore a nnela ita ke bana go ha mmena se pause rena le pina le e kwala tara gona go kopana o gona go nketse di outi BJB motho ke seng ke mone ke temo ke ngwana ga ke temo mare o bone lala lala ngile ka kopana le ene la ya good bile o kila a poster mo timeline ya me are Happy Teachers Day. Yeah. Pele ni ponono. Bona ba re ngwe ke teacher a mannete. Pele ni ponono. Ai, kana na mona wa go ya ka di artists tsa Botswana ka bongwe la. No, I get like we closing off. Like we closing off. No, wa itse re irang. Ithute gore gompieno na ya ka re tswallana. O bue ka batho ba ileng gore ke close mo gona go bona re thegana re chata re ka bona ko before re tsena ka bona ko pene ne a pene ke Brian o ke Brian maloba ke bona post ile gore ka bo morwaeng I believe do like you guys were together. Where was this? Kana na gona like motho ke gore go sa kgathelese gore o mo UDC gate o mo parliament ya UDC kana o president ya UDC kana mo BDP kana mo BCP kana mo AP ke gore like nna ke kana ke support ya ke mongwe le mongwe ya ke mongwe le mongwe you understand bona you are apolitical mo sa ngwa nkare ke mo UDC ma BCP go ba go nthaka gore re ke supporta party le gore ba
Ba le yone. Yeah. How are petty? That's why ke go ra ke re la ha ke le security ne ke ya example ga ntele ka khanya ya security system gore kana ka go theogela ko security system se ka gore ha ke ta ke nyedisa le godu ga ke ta ke nyedisa le godu nna khanya gore ra re ke biditse phenomena ko e wa go unfollow the following days na go ntshia mo seleng Yo, Ntwana, say one last thing to the. Oh, okay. Like we're out here. Yeah, like say one last thing to the people, and then we close it off. Shout out to you, Batamadium. I don't want to watch a lot of nonsense. Hey. I don't nonsense. I read Tokomeling. Yeah. I don't sanitize. Corona Gareta, Boa Batamadium, Fluki, I get Talorani. Hey. Raimel. Remade. I sent the email on now. There's an email. Bookings, like where can they book you, man, nigga? Nagi Tobo Hatim. No. Oh, come on, Twana. Oska Bora Teachere, I know is your Nagon, night Banta piece, like Leko BTV. Kawaso still one in Miron's away mail about Tamudim. Go in shorty. Agole men get it tapelo. Listen, le moding against us channel. Let's go over what I'm making or have a way, Maka, man. I'm on. Yo, Ghost, anything that you'd like to add before we close off? Hey, teacher, shout out to you, my nigga. Sure. You've been part of us since. Yeah. Almost at 30. Now you like it to like a must stadium. Yeah. Yeah. 30,000 subscribers. Yeah. I decided to go to Sunica 2018. Oh, Yeah. Yeah. Hey, you can see them. Men of God, God Ipa. Yeah. God Ipa daddy. Yeah. Oh no, right, kids. Yeah. And Papa, hey dog, I wish you the best, man. Thanks. Dude, like I wish you the best. Ontwana kalita, kawa iti dog, and the best is coming, man. I get You know, the best is coming. regular. Kore like gona le botsala ke jone jo. Mo ileng gore lwa. Wa itse re la ralwa mo ileng gore no ro mbena kwana. No, I mean like kore mo ileng gore ne re ro mana ibile gore ga o shapo. Yeah, I was married to you understand? Yeah. Yeah, no gompieno batho ba swabile bo satane kana bo satane ba bantsi man. Yeah. And my nigga, dude, like I can tell you that whatever that you need, dog, like you said, we are our house up with TV, you know, that's something that you never really expressed to us as overview, you know. But like when you need anything, when you need the business plan, dog, for Chemachema, for YDF, for whatsoever, highlight us. Cycad lo ni ke ya re ntsha boroko wena le sethunya a weekend accommodation o qala ha na go simolla business a ga go maneka once you sure wa go dirang So malaita ya wa kile mangata ka iwa. So malaita. kana go so you arrange money le ntse ke kolota stakolla. Yeah dog, everything man nigga. So all the best. Last question now, kante like mpho molokwane ona thadia a tsepedi Mpomolo kwa nikema. Mpomolo kwane do like he commented on your post bo reply mo re thadia a tsepedi o, and then a ba re senda e-wallet ga te senda orange money number. Mpomolo kwa nikwe kana isu yena gonna celebrity go bothoko kana no re itse ba bangwe ba ngware. Yo Ghost, let me please let me just search him just hey yo this nigga dog. This guy. Hey, we la retilelo, mele, ke la ikao. We la retilelo. Motsa go ke motho mo bothoko batho a modimo yo iketile yo sapota motswana ka ene. Yeah. Yeah, no, I want to face it. I want to eat. Yeah. Hey, shout out to him. Mpomolo kwane. Ona rile mo weekend yone na re to kopana. Wa bona? Yeah. Kore la gape ke batho ba busy kana ka rona. Kore mo ileng gore gompieno na ke tebe ke re senda ke go khalolla khokgotso. A se pedi wa bona. Ka ntena go e gore re le no busy radio tse dingwe ko go ba sa bone comment a maybe ke re gore ke motho o sa siama. But he's a good guy. To the overviewers,
Thank you so much for tuning in, man. Of all the places that you could have been, you decided. Big shout out to Stinya Manele. Oh yeah. Yeah, big shout out. Yo, Stunya, you wanna come here, baby? Nye. Irle. Bas na gona morara re ki se Evida Blue. Stinya Vasia. Who the fuck is this? Yo, Stunya, come over here, Tom. Yo, Stunya, come over here. In short, Quickly. in short, batho ba tsemo di ontsa batho. Hey. You understand? Hey. Ga te Stinya ke o sile as na gona Ke yo. re na Evida Blue. Stinya ke o nkeme no ke. Yeah, man. Stunya, come back. Like just a quick, like yeah, dude, just a second. Come quickly. Hey, kantari Stunya. Drama gang, kanti. When I have a Toto TV, Takwano, Stunya. Yo, Stunya, come this side. Like, come this side. Yeah, come over here. Come over here, Stunya. Yeah, man. She's fucking here. Yeah, like lower down. Like there's the cam over there. Like lower down to the cam. Like yakotla sinyana to the cam. Yeah, lower down. Like share the mic over there, guys. She's fucking here. Yo, Stunya, what's up? Big shout out to Teachere. Yo, guys. Yeah. Chuno yana, tadi motwana yana. Yeah, man. La go ntirisa Motaso kana gore ke o gane la re go boleletsa. Yeah, kio yetle. Kio. You may kiss the bride. Yo, goes like, should we give him a chance for sign out? I sign out. Stunya, should we sign out? Like without you kissing him? What is it, Tom? And that's how we sign out, baby. Shit.